TV. Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Itigere miaka iri tukinya kithurano negi kinene gya 2027 siasa ni chionekete kugwata mwanki bo kadhaja Meru na omea Meru. Aja Meru munini rais kithura kindi kinaonekete gwika ikaro na kinya Ndionga Kathumba ikioneka tantaira ya kugambia Meru kuika thirikari Rais Ruto kithurano ne twitite. Jakabubu Tengani Professor Kindiki kinya nethiritwo akiruguria mirandi ya witi na mbere tangerekano gwitithia nkathe cibitari ya Meru level 5 gutwika level 6 wira nebo kwagirithia ndagache ya nithi bore bonge bomo wira neja thirikari ya Kenya Kwanza ndagacheria ithirite kwa miaka iri mpanga kumania na mitino. Jonthe jagikarata matagade ja kugambia Meru mbere ya kithurano nikyo gurubona ro tugukuria kethira nuko nataka miaka iri iretigere tukinya siasene asiasa bombikia kumbana kire kugarura mathugano jaringi kura kenine gya siasa nukuthugania siasa bakombana kugarura mirungamo ya muringi kura ndene ya miaka iri tukinya kithurano kya 2027 rania bautu kurukira 23578 niyo namba yetu ya SMS itina mari kinyajariku kurukina withiro getiga ugebwaku kiri mitandao yetu ya Facebook kana kinya YouTube araturi imwe kwa umwe kagitene gaka oni betagwantinyari Kenywa kurikania nyuma ya tetu ijichia Weru themwe Martin Gichungi odula kethwa gikuretera mubango joge chukungia siasa ugakurukirwa ni kwanjiria theitha tuchiongo jeje ni jambo dira tukubanganiretio tukubana arua kiri nteto chetu. Mithekali ntore gwetana mbere kumenere Rais Ruto akiuga na rongo ere ya Kenya kithurano ne kithiru. Munini wa gavana kaunti nethera kanithi kugo tungata bogima botereta kaunti ne unonto ne baranirite na mandagitari. Mugambire ndekere gwitetera akiuga nthuba bagisiasa nebo bakwairie muingi na gutambia orongo. Kirige chunki gya siasa tukubona ra tugategana ndene gukonia kugambia kwa Meru ni thirikari nene. Akugwato geni okaire monaneri wa mathithio tukobona arua ni Purity Richard tukianjeria nteto chetu timu ya mubira ya Kenya ni Harambee Stars neonetie timu ya Nthiguru ya Morocco kanyoni muntu nyuma ya Kenya guchinda mubira jojo kwa ngoru imwe kwa kibugu ngoru ya Harambee Stars yuriretwe ni Ryan Ogam dekene ya mirongo ena Nigeria guchindi bobo bujete kinya nyuma ya Kenya kwithirwa irina achethi 10 nyuma ya umo wao kwe wakandi intune tuketha tugikuonia mbiche kiri nteto chetu o uria tugwita na mbere. Tutena mbere na nteto ingi na ndemo bungania wa kiama kia DCP Mithekali Ntore na tutena mbere na kumenere Rais Ruto akiuga na rongo area Kenya kithurano ne kithiru kienda bamuringira kura ugite kumana na utongere bwawe na ndegute nkanja bakamurita gitene kio Rais Ondeu Ntore ugite gutena kurena nkurania mubango jo akawira jo Korea na ikarobia empowerment bila thirikari gwitithia na mbere nonto kinya guteke kina kiraga wake au ntobobo nongerete kinya kire kithurano kinini kia mbere
bakarungamia mũrũri gĩtĩ kĩu kĩa ubunge na kĩama kĩa DCP arĩte jajari kanisa ya Venant Holiness Church nterecha Kithetu John Thega na Chionkuruke. Angani munene kiri kiama kia DCP no emithikari nturi akere kanisani ya Covenant Holiness nterecha Kithetu Maua na menerete mutongeria wa nthuru no William Ruto no ntoba kwi wali murongo uganguru akiwa nereria Kenya bunene mwango ngirichire mirongo ina chire na mwango ngirichire mirongo ina mwanja batietegiria kwenerwa re mairi. We will not be foolish enough to be cheated by you for the second time. Na mwerevu kujika kielekuka mwerevu hapa mashaka wakenya wamefanya uamuzi ya kwamba wewe utakuwa rais wa one hivyo kabisa kanaka kuhakikishia ati tutakuwa kugombea urais mmoja peke yake kupambana na Kasongo ili Kasongo tuweze Naraka gitani wagu mitheka kuga thirikari Kenya Kwanza empowerment ira kuthi na mbere na kurutha ntere mwanya itie na mwanya ciina ciona ira ya rutha goikagwira yokore akiu imbeca cia Kenya iri batirite kurutha mirandi mwanya kwinyangua na njira itari mbega. Mwananchi sia kuleti environment ya biashara hapa biashara iko na pesa mayai yako na pesa mayai yako ya nayo ndio na pesa ndio mwananchi aomba kufadhili maisha yao aibu wanalikale kwa kupata ile ya kuzima na kwa wende wao naoa ukifika sio kolea kolea ni ndio mekali tu ya maendeleo ile tungetaka kuona ionekane. Hiyo pesa yote ndio wanaenda wanakuja sisi tumbangima wanapeka na magari ndio wanafunga nayo kwa kusema ni kukolea. Na kwa ile pesa haiko kwa bajeti. Serikali kufanya kazi na bajeti. Kumbe serikali kwa nani tena bajeti? Hiyo pesa ile ingekuwa ya kulipa karo, ile pesa ingekuwa ya kupeana mzao. Kiri kithurano kinini kwirigirwa kuruthika ntere cia mbere North mithekari uga no bakambiria kuonia menemene tekeri mutongere wa nthiguru no rakarunga giti ya kithurano eku kinini na kiama kia UDA nara bakuga bari na witegio ora bakarungika ta mubunge ntere cia mbere North na kiama kia DCP no agachinda na kura mbingi muno. Sasa tunaelekea kumaliza huko, tutaelekea kule pande no sasa kuna maelection harape hebu kumwonekana kenda kushindana na mtu Kasongo kwa mbele bora na teketi pesa kiripotera ndotia weru mbita wa John Thega. Kungina kumunini wa gavana kaunti ne Tharaka Nithi Nyagamu Israeli ne kirite akariba kaunti wira ne bwagweta na mbere kwamukira utungata bubwega bwa ugima nyuma yabo kwaraniria na kugwatania na rwangi ruogima kaunti ne wakiarire ntere cia Magundu. Israeli ugite gute muntu kaga utungata bomwiri kaunti ne no ntumanto nande nijagirite na gucokera bwega ni araririte kinya kuingia kwa mpanga ya murimo jo nyimba akiwa bubu kinya borejania na irio biteagiri Mati Mugambi nugo twatio. Hari kanichani yari ndimri gospel mbari cia Magundu wandia Metheru Wilson Nyagamu Israeli moni nuangavana kaunti ya Tharaka Nithi ariuga gutire no gwa ya kirima cibitari makaunti no nyuma ya ngavana Muthomi Njuki na thirikari bake gukarambi na rigitani bara barendaga kugoma na kuthiria mugomo wao kenda gucoka wira na gutungatira ha kariba kaunti no. Thirikari nirariririe na sesbeto na bauga batiga tusinde bategoma kogu tusokeria ninga inkaro
nonto tukari mbere kugwata services thĩinĩ maribitari metu na gũtegento kĩngĩ gĩkĩrwo gĩkĩrũku ta mtu athiĩte ribitari age ndawa kana age mũmutiriti mbuge nĩ wega tũcokerie Ngai ngaro na ngabana wetu Njuki nonto waikara ndĩ na kĩama kĩa nurses na bereanwa kazi iendelee. Muisraeli ariuga monogu murimo wa kansa ntugoni no twikite mpanga kiria karie na kogwa kari babateri kwemenyera kumania na murimo uyu. Wena murimo wenderete muno kuraga antu muno these days na murimo uyu bishop kila kiumbaga muno mbere ni maoya. Secondly, ndenda kuga wewe na kari na kamwere utikwerewa gerio ribitari no ndo kansa ne twikite murimo wa mpanga uteke wewe karo emwekuru takawe na kawimba kana mtu mulume hakikisha umeenda hospitali kurembeta lifestyle disease. Akiongera ariuga antu kabarĩjage nyani na mboga cia kwao mĩciĩ nontu cia kĩbiacara bati kũmenyana ara ciumĩte na bati gũcimenya bwega na ndĩbwĩra tũkenda eliminate mũrimũ wa kansa mbere burumirire yetu twiruteni kuria muno inyambo cietu cia migunda na tutigani kuguraga muno kambuga ningwenda mbitekerio mde bishop with your permission mbeni kana njandu betu geriani kuria sukuma cienu burimite tonto antu aba biashara baingi baidi mtu akawira nyanya akawira sukuma akajira rokoni tirire tiagita nonto what is the cause of the cancer in the body tuka medro my details kuria gwekiriete gandi sonda in the white blood cells. Thia muthia ariuga ngabana Muthomi Njuki na thirikari bake ibaraithagiria uwandia mitheru na ritho ria mwanya. Lamia mbere gwikirwa mara ni ngabana ekirire ai onakerwa ni ndirura ino itarekebishwa nonto baba ndikanguo na u itekejaro kongo nikaba tutageri gucokia ngaro twarurirwa untu kanyitu kerangaire. Kiripotera Wero wikendi kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Miaka ithatu na ndinethiri kuma Kenya bakuringa kura na gutara barabara ingenda batongeria kirite mwanya kuma KMCA gwitia kia rais na ndene miaka ithatu mugaruruku kathumba nijonekete jari amwe na kweberwa gitene kwa Rigathi Gachagua na Profesa Kithure Kindiki ajukia kanya kawe kagitene kaka Kindiki nonekete kwamba kwanda kambi ruterero rwa Kirimara Tharaka Nithi na Kinyamiro Kindiki agikarataka akwenda kurikia njarene akariba Kirimara nethiri twageka ikarobe gisiasa kinya kwa wairunduni akioneka kubekira mawira ne kathumba endio riu kuri bamwe batongeria bethiri to bakioneka kuga kinya batimenyithitwe gukone mitemanie nje ondi ukire kireo ni untu nikiaremerete Miru kiri mitemanie nje muthuri muriuki atumirikire na ndene kiri gichunki gya siasa ugoroba narwa Irunduni rino rietwa rire rukiri siasa cia Miru na rĩu riumene na ndionga iria sikinyite nja munini wa mutongirio mugongo Kithure Kindiki. Irunduni ni nja kwawe ni fire si fire noma si noma Makashagwa kwingwa na Kithure Kindiki gutonyethwo tongerera munini wa mutongirio mugongo ndionga ya mbere ya Miru kuona Kindiki alikari ni musijwa Nairobi. Mungetaka rais azuru Meru County development program ya siku 2-3 kama vile anazuru mahali ile ingine tuongee na yeye na hata jioni alale huku kwetu tuongee na yeye tumwambie ile mambo tunataka so that he can unlock what is locked at the moment. Indi nandiko mwerijo mwamuthiru munini wa mutongirio mugongo ethire twagitiria ndionga yawe ya kwija Miru gitumi nandi gitikumenyekana indi kiri gutirio guku kiumia kimwe mbere agita igamba la kwija kaunti ya Miru onekana na micemanio na kariba kaunti ya Miru njako Irunduni kumekuru ni tutam si tutam tuendelee tusiendelee mbe mbithi Kinya tongeria bangi. Wale ambao wanashindana na sisi wajue safari hii mtu atasimama na kazi yake jameni. Kana atabukura Meru
ndionga iji ciejete nyuma riboti kuonania uria cukuru imwe ciina irasi bithuku unto bubu nandi bwatuma rais wa Kenya etatongire ba kaunti ya Tharaka Nithi mucii munene Karone ya rais indi aja nandi munini wa rais atakinya kiri mucemani jwa atongeria ba kaunti yawe Gitumi nandi tenkunyo na kariba kaunti ya Meru. And I want to assure you, we will go out of our way to make sure that every school has good modern classrooms in Kenya. And that journey we are traveling, we are on course, we will reach there. That's how you modernize a country. You don't modernize a country through tribalism and nonsense. Kwa kaingi abunge ba Meru ni bagekeno muno ni bagwitandia ngugi na thirikari nene. Serikali ipewe nafasi ifanye kazi. Sisi tunajua kupiga campaign. Ifikapo 2027 tutasimama tuseme serikali hii imefanya 1 2 3 4 5. Mnataka maendeleo ama mdomo mrefu? Maendeleo. Sisi tutaongea. Tuseme kama mnataka maendeleo tuingie maneno ya kupiga duru, kupiga drum kila siku na kupiga siasa. Sisi hatupigi siasa hata wakisema nyinyi tunawachilia tu. Tunaangalia tu na tunaombea Mungu. Indi kulingana na misemanio iji kuonekana ati abunge baba ni jakabaremi kugiria thirikari iji. Hakuna wajinga Meru na hakuna wajinga hapa Athwana. Hawa watu namba 1 usiwaone hivi. Wanaelewa kila kitu na kuangalia tu wanakusikiliza, siku ikifika wanafanya kazi. Gitumi kindiki asirita wengwa kuthondeka rietwa. Na wale wengine wakati walikuwa kwa viti walifanya nini? Mimi niko hapa leo nikikwambia what we are doing with the president on various sectors. Kira tongire bangi baruga misemano igi ire kuthithika batikumenya. Na tutukore etantu. Nete antu ora batirio beta. Lakini twaromba aya tongeria wa Meru heshima. Twaromba etantu bake baeta kudimin utongeria bwanga na mutumo ntwethingia. Na tuwe mu shoro Meru ra munene na kumenya Meru ira umite for the last 2.5 years Meru irari ntakene. Na niromba tukuromba Professor Kindiki ukendo shokia Meru ntakene ringi. Anytime we engagement na tongeria it is good involve the people's representative. Baba tari governor wetu akethirwa akimenya. Tuiromba retu iri itwewe kanya tuendelee na peace ira Meru. Atongeria wa Meru ibaye heshima. Maendeleo ya kuendelea Meru itukuitikia hiyo yana maana kimu Meru. Kiuria kinene ni kethira abunge ba Meru kabaremi gukire thirikari nene mwanka munini wa rais Kithure Kindiki ajukire kanyaga gwita akari ni kenda omba guciandikithia. Hauwezi taja barabara moja, daraja moja ama project moja ya hospitali ambao wameleta hapa Meru siku ile walikuwa na viti kubwa. Ya? Kana boja iri ndura Meru itona gitikie guru takia munini wa rais na komba kwithirwa Meru abate kumenya unene na umbani bwa gitigiki. Sasa umeona maana ya kuwa kwa serikali? Mumeona saa hii deputy president ako area hii. Sasa maneno inasonga kusonga. Muthuri Muriuki, Gichungi gia siasa. Koriro kugwatanira Martin Gichungi odula kiri mubango jwa Gichungi gia siasa utukubona aru aria akethirwa agikarwaria na uria wari MCA wa Kithe uria ni Ntoribi Tirikia bari na Gaki Mboi Kiki Bensunda uria ni musiasa na bakethwa bari na Peter Mutuma Kalembe uria ni mwerekeria kiri Jomo Kenyatta Foundation ndi kwanjira thaithatu chiongwa ugacherero kana gukurukirwa na rikana gwitana mbere kwa na bautwe ukurukira 23578 kiri kiuregetu tukubona arua aratogokuria no kuthugania siasa bakomba na kugarura mirungamo ya muringi kura ndene ya miaka iri twikinya kithurano gya 2027 no kuthugania siasa bakomba na kugarura mirungamo ya muringi kura ndene ya miaka iri twikinya kithurano gya 2027 kuruki no ithiro gitika gicoke gaku gukurukira Facebook kana kinya YouTube araturi live kagitene gaka atutana mbere na twingi na ande ntukuinka inyuma ya karibana ari gutetani kuvuka kwa barabara ya Nari gwita Gitoro na ndi mubunge wa gicigo kiu kia Bure na umirite na kwariria matataja ake ari mugambire ndikire ugite bubu ni urongo na barabara ya iu tia ithuki mono bora mwingijo kuga ndikire ugite zera bagutambia onto bubu ni mwingijura jo gutumirwa ni anthu bawe bage siasa na bate kwaria umwamo na bau ugite kuri na mubango jura jo kwagirithia barabara cha gicigo kiu gakimutegi na Kenya.
Nyuma ya Karibageti mene kumira na muthuro munene kumeneria mujumbe wa Bore Mugambire Ndikiri nontu bwe karika ria mwankire aririga gukarika ntere cianari na gutiga mwene nyomba tete uturo bwake ikiraba kugankaria mwanki ni aremire gukinya na mpwe nontu bwa njira kuthukanga ende mubunge ono umerite weruna kuga gutire njira nthuku ikantu bagutumirwa buthuku na siasa baraba guchwa ite na ere njira imwe ya kuringa siasa nake baromba kuringa siasa cia thiri na nkurukia kiuga kagita kuringa kura we akomera na mafairo moyorete maendeleo maburi iraire nethira na inya mwene nyomba yaira nyomba ende kimako giki nene ngari turaerwe kuja kuria monki ira itosima moto na thaira ngari rerejere ukinya ntugu gwitwa kaboya ngari ra gwatirwe rungu gwatuika ngari tejo kiarura kujanga kuja gutwareria monki ngari ra kari ronkurukie mathe 10 kama mtu akwira nyomba ri Ndikiri na ngari ejani no ntu bakwaga barabara njega ire tirombere gukinya aja yomba gututethia mwanki jura ijo kugwata nyomba na ngari ire tirombere gukinya yomba tutethia no ntu barabara cietu ciendene ya nari barabara ya kuma site kukinya mwanka kwijira Gitimene kwita mwanka Kirwa na ntu baraba kuthiuruka na bakiuga ngashitiria chenama tuwe watu wa kuheshimu viongozi wengine na kuwa ukweli bokolo aloi tetweza mathikone watu kare Ndikiri ndio topic ndone mtu umeweta na nali na ngikuraita nyomba antu muntu eta kuga uraga atethia njeji atengale kulemera ndo barabara Ndikiri atrathithi excuse me no kachwa mindia paka eta kwa Riongoe watu wa polisi wajinga nambu chokeria nkatho chiringire nirwe otoka wa area ka na kila mtu ataushukua musigo wake mwenyewe boku anto wetu nteja 2027 oni ngatara barabara ngatara stima ngatara ambassador ngatara walemavu banatethie ngatara bampandikithie ngethora ndina fire ngana atia sasa huyo mwingine akuja na matuzi yake atuambie nitukanana kiasi hii nipatieni kura. Ndikiri na taririte maendeleo kathumba marabangirite akariba Bore akiuga ikio gitumia kathi na mbere na kuringira ndebe amwe na kumuwata mbaru rais wa Nthiguru William Ruto. Kirwa giki kionka twina project kenda cia stima injeru twina maximization project ithano Kirwa na ari Kirwa ward weta ruirura rera twina project mugwanja cia new transformers twina maximization ya project inya weta Kibirishia twina project ithatu by the way na maximization inya weta Kisima ni anchenderete na Bore East peke yake ni na project ile nene cia thirikari barabara kuma Tutua kujambaria ndirekire budget ine gwikira lami kuma Kirwa ko polisi ala gwita Mwanka Gitoro gwikira lami kuma Kirashene gwita Gitoro gwikira lami kuma maili 10 gwita Mwanka kwa Mungania ala bokolo aloi ende bombera kwa thirikari antu betu sitoki hapo sitoki kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi Wega mutegeri gwetana mbere kurumira nteto cietu twachokere ni mubango jotu jwa kiumia jwa kuria mwana ara daktari akethirwo agitariria thina ya bacterial infection kiritwana tunini okebebe mutambo Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120
0590 au 0110581292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Hotel, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo anteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Kionyo majanine Kibirichia Kwachine Kaveri Mpokene Ndarene Marigone Mwankadharaka Dengone Kunde Nowhere FM. Leti jire na izita na muchamo jo mweru jo muthongi na jo gutomo kaiguo maririte njaburu turi na mutujo nkima na kinyajo ankano jo kiwango kieguru kenda kumathira nje kure kubatere mutujo nkima jolea ijutigaira nkima ne emboro enjero buru na eri na nyiro ya kongana na chochabati na mandazi cha mutujo lea with flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo reranje ya kunaru na lea nuntubia korebio ntheni bituwe jagaregu utureta amwe na gutukuria mutujore ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubuko jwaku niuntubwante tonkuru kituringire thimu kire 0117 171 717 Lea Premium, nurturing the world. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. What's it? Iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Kampuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 kama kana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ja toye
Murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nandi na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Page gwita na mbere kurumira nteto cietu na gwita na mbere korania about kurukira 23578 rikana turi kuria no kuthugania siasa pakomba na kugarura mirungamo ya muringi kura ndene ya miaka iri twekinya kithurano gya 2027 no kuthugania siasa pakomba na kugarura mirungamo ya muringi kura ndene ya miaka iri twekinya kithurano gya 2027 na thomenkari inkai serikali itafanya kitu ni uongo tu kimtwale Maureen Gudi aruga kutoka maua na siasa hawatatugeuza sisi kama Wameru tumeongojea kama mpira wa kona. Asante sana. Itonga Kaithari maua aruga kihendike wajue Kenya hii haina wajinga hata walete pesa. Hii pesa wanapeana wanajaribu kukanyaga wananchi kukanyaga wananchi akili lakini wajue wajinga waliisha. Itanambere kwa Renabautwe 23578 no namba yetu ya SMS. Tutanambere na ntuto ingi nande naru akire mubango jua kore mwana daktari na kwariria thina ya bacterial infection mutaramu na kwariria na ndene thina ja akiuga kure na gintu gisumburagana na baba ingi bethagiro bakionekana thina eje. Turiaria mantu chegie bacterial infection kana uyo mtu agwita gwikia mwana sibitari ukera mwana ukuya na bacterial infection na kumau ukaewa ndawa lakini kwa mtu kenda kuga ujo ana baraba ingi taiji kalentire gwitu ko karauki wantu bakita blood infection mwankanto baba ingi bakarigara ingeje yongwe gwitwa blood infection now nkenda kuga atiri kwe kithimi tugwita sibitari muno gikathithwa sibitari gigwitwa Full Mongram na kithimi kiria kiathithwa gia Full Mongram mwana akerwe na blood infection nkenda kuga atiri kaya kwira mutegeri wa kwa uju that thina iji to mantu ja blood infection kiambere ma riu thutha kithimi ikonekana white blood cells iri iguru white blood cells ithithitwe ni into bithatu kwina granulocytes kwina lymphocytes na kwina monocytes ntumba gwita ki details mono ntubara ingi tyatu daktari kenda tumba kwera mantu jau indi white blood cells ithithitwe ni into bibio bithatu nondu kajukio karinganira monocytes lymphocytes na granulocytes chonde ikweja gatoto ira yandikiara ki white blood cells na ana baba ingi gitarimo iba kwa baukara inyunya ndawa unnecessary antibiotics nyabati bade kunywa antibiotics no tuba kwithirwa white blood cells ire iguru now omba kutha mwana okuya na allergy omba kutha mwana okuya na eczema omba kutha mwana oku na food poisoning omba kutha mwana oku na kuithwa na nchoma ikumuingania na ria mwana oku agire into jabiu lymphocyte gaiga itie iguru na tugire into bibio bithatu lymphocyte leukocyte na monocyte ukaringana icho ithatu ikonenkera white blood cells kwa ugintu kimeke biu kya kuthagi itetie kigatuma ginterfere na white blood cells na ile mwe uritha mwana nye lymphocyte na chio no thiwa kithimikiria ne affected totals chia chio white blood cells na ndiko ka mwana oku ni infection eti bacterial infection yenayo ende ngenda kuga ujo mwana wonde rire akethwe na bacterial infection no mwanka mwana okwetherwa na gintu gitawa mwanki bacterial infection turaria mantu jatona tunini twanthia miaka 5 mwana okwakeja kuthe na infection igutwa bacterial infection
gintu kia mbere mwana presenta na kio akethore na fever na bangi uthere thoraithi na ingeja ntucha kiwa akethora no atena fever indi na kundairia na kuanja na na gutaika ko please anaba bingi bakwe ndawa necessarily especially antibiotics bakiuga mwana wao bacterial infection yana chio ko please kirimi gia food imogram gitebalele kuthwa ikyo gikugetha mwana ukwe na bacterial infection kanari na inyokeja kwithirwa leukocyte no leukocyte chire guru icho chonanagia manto jariria mwana ukwe na bacterial infection mwana na batirite gutegwa ikonekana ina aji twinao nuntu kwithirwa ena leukocyte chitetie tekuga nande mwana ukuni ni infection yendamu enayo no infection iu igaitia levels iu ikonekana chire guru nuntu bakutha kwina ara mwana uku aji twinao white blood so chitha chimbicho chitha chiri askari bamwiri barabarwaga na bacterial infection kana bare wagana infection chonde ndene mwiri jwa muntu nandi kuona ndi kwithwa tuthite kithimi tuona nyamuri ire guru tikuga atiri iu ni utwiri na kwajitie mwana mwakie mwana sibitari kana daktari amo examine matu daktari gamutegere memero na mutegere tonsils o neimbi yotoma mwana uku nyamari we leukocyte chitho ire guru na riro tumba go conclude ati mwana ena bacterial infection kana viral infection na rite kuona gitare on the white blood cells ire guru uga bacterial infection mwana nacho kana uga na infection chia ndamu no mwana nete sibitari ne examine kithimi kiu gia food imogram agitutetha iria akiri kuona atire twathithia kiori inyamurire kuchia chia wananjeshi barabara wakana milimo chitetie ndene mwiri jwa mwana uku ko please utingona bamwe bajukia beta bageta laboratory mwana kathio kithimi kia food imogram aya white blood cells chetha iri iguru tu akauma kithimi kiu o chemist akabera mwana kwa ndirwe na infection bacterial infection peni antibiotic mwana karenyi nyanda hawa unnecessarily no bakutha mwana uku ithine lymphocyte ire guru bakutha allergy nayo bakutha inchome nayo bakutha ne allergy kibare thero nayo na kuma mwana karenyi nyanda hawa no te bacterial infection enachio. Spika wa mbunge nene Moses Wetangula nonekete kutharikira aregani bathirikari ya broad-based government bakiama kia ODM akiaria Wetangula orite baraba kuregana na thirikari jibethiro bagichieberia nangi na Rais Ruto netite na mbere gwikira Kenya mawira neja ngugi akinyiria kinya wandikani kirindu kiembethio riu munini wae Professor Kindiki na akinyite ntere cha Kwale na aria kugwatanirite na atongere bangi ba Kenya Kwanza arabonekete kumineria bo kadha aregani bao kagiteno Rigathi Gachagua netite na mbere na ndunga yawe tere chia Amerika na ruagi kinya San Francisco, California. Nia yangu ni kujenga hii taifa letu la Kenya vile mulinipatia nafasi. Rais William Ruto muthenya Jonarua na akinyete kanisani ya PCA Joshua Matenjo antere cha Limuru kaunti ya Kiambu araugite utumi bwa Kenya ni bumaririte na nandi nikagitaga ukinyaniria weti na mbere. Kanisa hii ni kanisa ya mutaratara. Na Kenya pia inahitaji mutaratara. Ama namna gani? Si inahitaji mpango. So hiyo mutaratara iko sawa sawa. Saa hizi tumepanga yale tulikuwa na matatizo kidogo ya kiuchumi. Sio Kenya peke yake, sehemu zingine zote, lakini sasa tumepanga vizuri. Tumejaribu kukwepa ile matatizo tulikuwa nayo. Sasa Kenya uchumi iko dhabiti. Rais na kathite utungata bwasha kirita mukana kire sibitari cha mwingi ire gwetia jiembecha. Ile outpatient utatibiwa, utapatiwa dawa na uende nyumbani bila ya kulizwa pesa. Usilipe pesa yoyote because we are paid. Hapa Kiambu bwana governor bado kuna mahospitali wanalipisha wananchi. Yes. Haya mahospitali wanalipisha wananchi wakome because serikali ya Kenya, mnanielewa? Serikali ya Kenya, we have provided the money. Hospitali itatibu mwananchi, watatutumia bill na tunawalipa
kila 14th of every month tunalipa pesa kwa mahospitali zetu. Na Jumo Bango jo empowerment tukuya naro ni jokinyeta kaunti ya Kwale. Nyinyi mmetukaribisha kabisa. Mnapenda empowerment. Inatoa mtu ya chini akielekea juu. Hebu mnionyeshe kwa ishara chini juu. Arieba kijukia kanyaka kugera migweri gathi gachagwa kumania na miari areba kugane kuringithania Islamu na kiama ya Al-Shabaab. It pains me, mtu ambaye anatukana, anatuita Al-Shabaab, anakuja baadaye, anatudanganya, eti sisi ni mabinamu zake. Mimi ninasema ndugu zangu, mashemeji zangu wa Kwale, msikubali kuhusiana na yule mkabila. Yule akija hapa, asipate hata mtu wa kumuongelesha. Yule akija hapa ni wa kufukuza, na hiyo siku anakuja mniite, mimi nitasaidia tumfukuze arudi huko kwao. Alifanya fitina hapa Kenya, akataka kuleta vita, ameshindwa, amekimbia kule Amerika. Sasa naambia wazungu kwamba wasikuje Kenya sababu sisi watu wa Kwale ni Al-Shabaab. Mtakubaliana na yeye? Situmwambia shindwe. Na sisi tunataka kumwambia categorically, wewe wa Mnyoro, kwamba the America system has very sophisticated intelligence system. Hata wewe hauko kwa rada yao. Hiyo mabendera unaenda kununua kwa barabara, unaweka hapo nyuma, ati unaongea na America. They don't know you, they don't recognize you. You are very useless in the eyes of the American intelligence system. Kwa hiyo upuzi unasema yote ile fitina ulikuwa unaleta hapa Kenya, you cannot take it outside Kenya. Sina kuambia ushindwe na ukiona ubaki huko kabisa. Sina maana hiyo. Na Gachagua akiaria nthiguru ni Amerika na acoketie mugwe arajumirite. I'm not the one who have launched investigations against William Ruto. It's the American Senate. Those issues were raised by the Americans, not myself. So I have nothing useful I can tell him. But if the Americans want me to assist in the investigations, I would, because that's where the investigation is. I am not aware of any investigation on William Ruto by the Kenyan police. Akigwa geta na mbere gutumira kajokawe kuorota jaja tititaboga na ari tayari gwikirwa mpene na kinya gukinyithwa koti. I want to tell them, you cannot use criminal justice system to suppress freedom of speech and expression. It's a very outdated practice that was tried by Moi. It cannot work. I don't think by him threatening that he can arrest me can make me not express what I need to. So I'll continue with what I'm doing, and if they want to arrest me, I am a Kenyan, the courts are there, they'll take me to court, I'll go there, and if they have any charges against me, they will prefer them. But as I am saying, I am not the problem in this matter. They know where those allegations have come from. They have come from here in the United States. Kuonge na kuspika wa mbunge nene Moses Wetangula na inyirite wega bwangwataniro akioria siasa baba na kegutigira ba kuthoma mwerekera jwangataniro ya Raila na Ruto. Mzee Raila, Rais Ruto na sisi zote, we have said this country is bigger than any one of us. Na nyinyi wanasiasa chipukizi, kama Rais Ruto na Raila tunaweza kukaa tukule kwa meza moja, kwa nini nyinyi mpigane? Wetangula kwaragia kire kiongwana gya kanisa Ntere cha Budalangi. Mamburaja masindano jandu imbo cha kinthiguru cha maskuru nijete na mbere ndene ya skuru ya Kaga ya Ndaka ya Meru School na Kinya skuru ya Kuritana arimo ya Meru ni mamburajara yarete amwe magire jari twabaraba gucindana kuma kona chonde cha nthiguru eje.
Wapige makofi kwa Claire Murunga. Asante. Etana mbere kwithirwo kiarana na bauto kurukira 23578 turekuria no kuthugania siasa bakomba na kugarura murungamo ja muringi kura ndene ya miaka 2 twikinya kithurano ne kirea kijite. Hakuna venye serikali itafanya, but kwetu tunasema ni one term. Runi kumanterecha Kariro, Dhuranira Elias kumanterecha Idhanja, ruga wanasiasa hawatatugeuza, tunaongoja 2027. Onge akambira wanasiasa ni waongo sana, wanadanganya watu. Joseph Kiranguchia kumanterecha Amwadhi Ward. Twachokera ni Matinda Jege kanisa ya PCA nterecha Ebeneza ugeta kuraja ni nchokere tenyime kagitagate kuraja. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukire biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kumija shares ciaku kenera kagita gakaraja kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akuwi nagwe na uringe thimu kukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Kwa miaka kadhumba na ande Mount Everest Nutritional Clinic nithirite gitongeria kuwejana utungata bwa ndawa cia gintwire, yani herbal medicine services. Ndoangi cietu Iremeru Sara Plaza, Akwina Mathai Supermarket Main Stage, Nairobi Lois Plaza, Ngoroba Enya, nyumba namba 63, barabarani ya Latema, Isiolo Irman Building na Embu, nayo ni Morning Glory Plaza na Turugura Ntuku Chionde. Ndoangi inge tachuka Turugura Ntuku ya Njumaine, Chogore ni Njumatano, Runyenjes ni Aramisi na Jumuthenya jwa Njumane maua mukawe ne maua basin. Aja Mount Everest Clinics tuwejana utungata bo arthritis, ironda, infertility, gwitwanitharike kana BP, thina ciocheri kirekoro, mirimo ya ngozi, prostate na jangi. Kugwata nteto nkuruki ringa thimukiri 0710 656565 kana 0733 282849. Na kwa zaidi Mount Everest and Nutritional Clinics huwa tunasema usipotumia chakula zako vizuri kama dawa, utabaki kutumia madawa kama chakula. Kwa hivyo makinika usije ukatumia dawa kama chakula. Le tijire na ijite na muchemo jo mweru jo muthongi na jo gutumwa kaiguo maririte njaburu. Turi na mutujo nkima na kinyajo ankano jo kiwango kieguru kienda kumathira nje kura kubatere. Mutujo nkima jolea ijotigaira nkima ne emboro enjero buru na iri na nyiro ya kungana. Na chochabati na mandazi cha mutujo lea wheat flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo. Reranje ya kunaro na lea nuntubia kurabionde ni bitu ejagarigu utureta amwe na gutukuria. Mutujore ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubukojo waku. Nuntubwante tonkuru kituringire thimukire 0117 171 717. Lea Premium, nurturing the world.
nureketie kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic iri skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cia ngoro na iri Meru County na Marija Ndeburu ujukania pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kiri courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Hotel, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kwena showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Kampuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo ere mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top.
Gikundi kimwe na rietwa The Anointed Movement kira gitongeretwe ni Bishop Shadrack Matheta mwana atongere bangi bakindini kumantere mwanya bugite bagaka mata murigo jwa kunyia mwankijo gisiasa jejo kuoneka aja nthiguru na bugite kuri na siasa champatho na rumena ikuoneka kuthundi aja nthiguru na untu bugite butebwe kinyani ni na kwou bakairutaniria kuthiri ontu bobo batariri tengerekano aja Meru kagita karagatigere ni gakurita ngugi ni gakai na kwa ukuri na bata ya kanya kau gutumirwa kuritira Meru ngugi ontu akuringa siasa. Anointed Movement ndene ya Meru. Gikundi kina memba kuma akona achionthe cha kaunti ya Meru kirigwa kirutite nekenda kithina mbere na kurutana anto oba Meru batige kurikira achiacha kinya ngugeni na araba kuga angavana Mutumanto Ethinkia na rekerwe arute ngui yake nonto na kuonekana anakuruta ngugi. Mworoto yetu ya Anointed Movement ni kuthiulunkania na Meru County yonthe tukira antu bonde ni bathikiraria baraba kwaria na muno kinya wana siasa baraba kwaria kiri county yetu bethiro bate kwaria nteto china parapara bakiririe nontu thai ninguine turi na mutuma ninguine akurita so muntura wina siasa na menye thai ninguine turi ate no te siasa ikwendekana ningui akithai kurai nambara muno buo kinya buo ngo itubara kwamele kurai nambara muno kwa kwamela mae musihe jongo batanu nkara thiringi muntu etario kiwa nambara heta jua ne kwarira bane boya nambara kuendelea ende thai to kwaria ne to komeate kwamela kabindi kama kanga bana atonya bila tukwenda ndene ya county yetu ya Meru batu turienda thiri na nitukuromba riromba kiri wana siasa bonde siasa ira ndongi i siasa cia maendeleo kwa siasa cia irumi na siasa cia ndoa tutikuwatanira nacio ito sikasifu batu turi atongeria tukiwa batwe mutongeria bira atonia nabio imathithio yangu inje ira kurita yonto buro kuona ngavana wetu Mutumanto Ethinkia aituritira ngui muntu wenda kethira na kuona nguira mheshimiwa wetu akurita kuringana na bo kuma Mutumanto Ethinkia akujukia akanya na ethirito akiruta ngugi embega na kureta amaendeleo na kinya kaunti ya Meru ni anjirite kuona athiri na kinya antu obarabareta maendeleo ibanjirite kuja akaunti ya Meru nogu baba kuthugania tongoria bo mutumai bo kuthiriraga ibariganirwe ibubu ai kwina ukiri na thiri ndona asibara bonde bari be kumatuka bachokerete mutumano ntubo bwaku ikondo konekana kinya mwandika na ararwe no rurenjirwe ni achunko thuru yuno ntubo no kiri Meru county ndike kumama toro daktari no walitire ngwa maana no tunete daktari babo ngo barira mbeza sio mutumano abarire mbeza no arira daktari mbeza nikenda bato bambirie kurita ngui ne tumakira keringa wa Meru mwanka thaitu tukibwa kumoro tonya mutume itu kuribwa ya baba ninguyo nene warita na kinya barana bo bakwaria bakiwa ati kwina nafasi yumba kuonekana wate tuingo turalweleria ngavana tuona ngui cia kuro kurita ndene ya Meru County to watu itorie tukuunge mukono na turungame na uwe kwa Mantu John so ngukwira ni boya eta na mbere kurita ngui cia kuo na turi na uwe 2027 mwanka 2037 kuma maili 3 Gembe Central Petan Class Chabari. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethinkia na ekirite ngwataniro ire kuoneka aja Meru akiuga niko kaumo kama wega jara jonthe ja kuoneka kagite na gakariuga urumo bondi botumite kinya kwethura kuri na onjorithia kathomba baraba kinyite aja Meru ugite kinya urumo bubo ni botumite Meru yethirwe giketha bokatha kuma kiri rais akwaria kanisani entere Justin True imente in the rime ya Full Gospel Churches nkabwira tuendelee kurombera thiri ndene ya Meru yetu barabara yu mheshimiwa Njoki abwithia na mieri 3 teka arathuire kubwithia na miaka 2 na nusu ire kurukite nika kurari na wagagia kurari na waganeri nthoni kurari na kurea kuyurania metho kurari na matharau mwanka kwatuika uti wa mutambua munenkera mbeca cia kwiya kuburetera interview mbeca yu ya mchungaji au ire ya ikanenkanirwa in form of a mattress ikanenkanirwa in form of a gambut ikanenkanirwa in form of a packet of unga 2 kgs ikanenkanirwa in form of a leso nawe wena marigo yaku
ogatiwa nayo nau thoko etiko bwithwa teu toko bwithia ntorene. My brother speaker inda konere TV nentuko ingi aria mantu ntente oyachokera. You are my friend, you are my brother. Na ndaibua nti wiritwe. Then mukuru uyu no bwana Kirima is also my friend, and they mbekira in a very confused situation. Buru kwa riama ogethera kwi constituency nkienda yethera yena thiri tira ingi ni Imenti Central no ntonde na mubango na constituency hii na ubo awa na arua uwaria na arua bwana speaker oume MP wetu aria na arua tukendelea ingwetikia Imenti Central ikafaindika both at the county level na faindika at the national level. Teka baba kaya neshima teka baba ka bakekanera kagita kamwathani gakinya ora wawire Kirima MP wa Imenti Central from all the other MPs that have been there in the past. Ora wawire ngai akoeka anya no wethire iwokarite gitekia kuonokia Meru kagita kara te wetikia ko unge ukithira speaker akonokia Meru twithira turirite na twaula Meru yethira ya ere scrapped kiri map ya Kenya. Nonto anto batenda kwithira anto bakisumu baraiba twa Meru twabakaibika kethira Meru ipati ya Kenya. So kagita gakinya mwathani ethira ena mubango yo kwa giteke MP akonenkira kagita gakinya kethira mukuru yo ageta tamu ingi nonto na uyoritiyire amongelenge nawe akuririe kunge kura na wowe mbibetwe kinyoke etwa nare guru mara PS ntikwenda bombegira ina difficult situation bompeka anya buru very easy nonto bwendinde bwendete kagita gakinya nara mwathani akethira bwithetie manto ya manene tema ni utokoromba tore anto ba Imenti Central ende kiroto igitikiritwe hako wewe ubatire kwithira akirinde atekoro Kanisa ya PCA Ebeneza nijite na njira ingi njero ya kureta mwa Kristo warana ndi batonyerete kinyamichetho kanisa eje ethithite bubu iri njira ya gutigira ni kumatia urumwe kanisene na kinya Kristo kubatethia kurirwa ni jamwe ja mathina jaraba okurukira ndi mutumiri wa kanisa Reverend Mwaniki agwetete eje iri njira injega muna kwagirithia kinyamotoro. Abatachethi ba mobira netegeri ba kaniche ya PCA Ebeneza mbari cha kaironi gicigo mbunge kia Maraha. Baba ngete kugarura na guchencha miruthere ya maunto ya gikanicha. One of our annual sport evangelism. Organized ni jama ya Arume na ni the first in history ya Kairuni Ebeneza Parish na mkibuge gitumi ya twekalire ndi twa Arume tuona nitukwenda guswa gintu gya kureta the entire families on the ground. Kundi mwanya bya kanicha eno birekanite kiri cukuru ya Kieganguru primary kenda kuringa mubira kuruna nkinya kuruba kanicha no bakenerete ntugu eno na nindale omwa okuthoka na ntale ndakuthoka na shukuru na mbatio mdengo kuthoka na ndegwe mwelejwe mwega tutuka flexible misi gacoka ne tonto le mamonto ne ala mane gokereria ciega imwe leu ikaba tagokirira leu ndegwe mwelole mwega na we musansa mukumuno omndo na ng'ombe tutujagira tutaririkana ng'ombe no gatokwe tukenete kuringana na etegeri bakaniche no tiga gukura kibiugo bakurite kimwiri kimichetho na nkinya mechi yao kuthina mbere kurungara leu autolegwa twesonjo ana tukauga tweje kale ona lona uke tukora practice kambuga tajoko jwe pwa
Tajoko je po atwalinga la mogolo trainwa. Bueno musei. Ai, ntatiga. Unda olinga. Nentamokira lolo lwanku nione lwangwe one nindigirie. Nenge lilie. Ndasoka ndalinga netibo wega. Leu magolo na bomalai malwalu nkeja malale malwalu ntekona kwebunkalo da no lakini nenda girie leu kangu sokeria meni beto nkado kuringana na Reverend Mwaniki uranwe murugamiri kanicheno ariuga ibwega etigiri kungana kwaraniria na nkinya gucenchania mantu turari horo wa health ya mwiri nondo ria mundu wa gukuthuka ria guceca mibira ni gutuma aomba mwiri wake kugena hinya no ekala wega. So we are also addressing a health factor thini wa miri yetu na mecia na magatuika because also part of socialization na fun ikona tumagi kuthuka mithako eno kuringana na kanicheno baugite ikathiaga na mbere gukarika kagita wakagita kenda gutigira etigiri na nkinya memba ba kanicheno ibagukenanira ni gya kuguciriwa na andu baingi batetikitie tikanisa no ituike no thake mithako na ni bende mithako bende gwaco na kanda docio na bathi na mbere gukura kilo kiripotera weru weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Twitana mbere na tatu ingi na ndachethi ba mubira kuma mairi tatu baraba atwikire nchamba kiri michezo ere banganetwe ni MCA Wanjia Mwendali kima kithuruni bonanete kura kunganirwa ni bechiria bamukirite achethi baba kiaribugite bethire bakiamukira chiringi ngiri 20 akio ndi achethi begembe South bethire bakiawa ngiri 100 nonto bugite bote kubakenia bakiwa kinya barega kuongerwa mbecha bakamuchokeria ira bari na chione araba kuwa kinya ntuke ya michezo eu ni siasa nicho chethiri kijuga kanya kanene bakiwa batiko na siasa itonyitho michezo ne Dennis Mugendi na kurikithia nyume ya mashindano ya michezo ya mubira Jawandi njia jarejera thithikite ntuku ya kiumia nthiru kinene kya mairi tatu igembe Central na ndi mwankini jwankene Wandiniji ale antu babethi bara baracethaga bameneretie MC wao Mwendali ikubarira muko gukurukira bia wabira bia ejaniro bia kimbesa ale bakuwa banenkere ngiri 20 aki batu twari gavana tebo Mwendali ya daire na ambo to promiso to ukatime kedro kenengerwa mese kedro sindete kema ntwa sport le batu twari wangiri 20 twase vibere lakini security le oronerero lakini musedi mbia sio siararu monka the next day tweta Wednesday twetoteri nene tweta meeting kuna twanyusa inte kuri twanyusa ne sana kemoshibo kutumye sai lakini na totali nyenjia na kento genge ekombe kira twari twasendera tikioke ekombe kira kyaringi mbisa tikioke totemea thage trega tendwa ndira tukento geto goria tororia Mwendali besa sieto iko sietre kigende na kyo kire Mwendali ndemoria Mwendali mbesa iturase thaira kana tournament ira ari mbesa cia kiondo gaku kana mbesa cia county mbesa kiondo gaku kana mbesa cia county no tombere tuise kwina mbesa cia sport and culture sie yao mwaka ni mbesa milioni more than 300 kwa ni 400 million per year na mbesa yu batu se twase la troisi batu bila twase la mbesa cia county sembia cia kusakyo sembia cia kiondo kwa hivyo we have our rights kwetho tokero matha itwe koria atere ngiri 20 se toye tosethela practice ile toraita siongwa isiarete siti ngiri isiarete mbesa more than ngiri 20 ke number 1 for example timu ye merida toa asethi brother ikuni more than 40 tebo yaiba yanu ngiri 20 na mashaka kwete kiantu ko basethe mubira na kasete no wetero bakopera mbesa ngiri 3 no to bambere musemani yo kotira musemani yo kotira merida toa kento grake atiro kwenda kento tutamene kinyaba eta by the way musemani yo azire turete announcement to ro birato sinde takana na takogarwa kwa toka kila mtu kaita birato era wani mato atutam birato era wani mbi mato atutam na gukurukira iji ni baitite mukana jwa mathaa 20 na jana kiri MC Mwendali abanenkire akiao gwatuika tu bakamucokeria ngiri 20 ciawe airere nacio boto kwenda gora mheshimiwa Mwendali asante kia yombe kama sivyo Mwendali asoga ngiri 20 ciawe turenda kuria ngabana kore ingi imero county kana tuti antu bage yako
atotia ore togari na kenda kwera nto zingia akatezu njira ni mwandali akiora one time nonto bombere mwandali one time ore kenda bora tereka mwisho nkiziria bwezi arambe satande kenda kuwa nto boyo arambe to musangre seriani magendo ya reruare yatere yandawa magendo ya reruwa yateta okenda kworo egendo zaire gera simiti kwa hivyo watu njia tuene egendo tuena mbea ekora nsuku sieto na batu tuenda megera simiti tukorome mwendali na tuone one time Dennis Mugendi wero weekendi kienine kama itatu wandi ni anjia Igembe Central County ya Meru. Weta na mbere kurumira chetu na kinyago tutumira ntumiri chako kurukira 23578 mbere tumarukantho menkai Weru TV mwananchi ndiye ataamua 2027 Kimathi Zafania kumantere Chegembe North. Mimi ni Karani Kanakante kutoka Eco Location. Mimi kama mwananchi ambaye atapiga kura 2027 nataka kuambia wenye wanaomba viti kuwa waache kuharibu majina za wengine kwa sababu awatashika wapiga kura mikono ndio wachague. Ngio kumbira serikali mambo yake ni magumu, uongo mingi, hapa hakuna matumaini. Hakuna, it will not be possible. Kenyans are not as gullible as before. Wacha walete hizo uongo zao, tutadili nazo vile inafaa. Mutembe kumantere cha Isiolo. Ibaga sana mutembe dikina kumadhiru roje na duga. Mimi nasema kama walizidua mwanzo si sahi, hawataweza wananchi wa Kenya sahi ni werevu. Hakuna venye serikali itafanya, but kwetu tunasema ni one term. Runi kumantere cha Kariro. Ibaga sana mutegeri Mutobako gwatana na oni utukubanana kiri weru weekend na kujukia kanya gaku utumantumiri chaku kurokera namba yetu ya SMS kuendere kagitaga kekanjume kagitaga tekuraja ni mubango joge chungiya siasa korirwa kugwatana na matingi chungi odula are utukubanarwa kugwatana nora wa MC wa Kithe no Etiribia na Kiki Bensuda orani musiasa na Kinya Peter Mutuma Kalembe urea ni mwerekeria wa JKF ni nyuma ya kagitaga tekuraja ugachinchia mutambo.